ndamubaza ngo bayiki ngwinyana kabona agiye gupfa nkubwira wari iki nshuti ya ngwinyana ego ko mana yanjye naho ni inyama ya munizi iri mu muhogo akajya avuga ngo inyana Peter mufata ntirutse ndavuga uyu ni wanyicinga kuko yaranyikanze inyama yari iri mu kanwa ahita yimiriye fata ndamubaza bayiki mwana ngwinyana nahise njya gushaka umunyabuzima ngwino umuntu aticwa n'inyama yamunize pe uri kumva papa wanjye Isa umva banza ukubitira abantu uri tayari internet iruzuye 100% turirimbe tubaririmbire cyane inyogoye Yola yogamo Yola yukaoge bundetse nzogejo bite njya gusura icana mu center nukuri se rekada nibyo koko icyo cyana ni wane amenyoge ni wane iminwaze ni wane amatako ni wane kumataye ni waneze papa ndakukumbuye Isa Yola ariko nabona umeze neza gawe nuko imvura nyagiye akarahure kawe bakazanye wa mukobwa agiye kwicurangira yandetse ashakira ntahana icaka ngicanye nawe bizuru yoka humura barakuzanira hanyuma nari nababwiye ngo saa 12 live iraza kurangira ubu tuvugana saa 12 za Uganda ziruzuye nari nababwiye ko ndibuze no kubabwira impamvu yabyo uyu munsi ni umunsi ni Pasika reka ni tips ngiye kuyitanga kugira ngo mukanye nze no kuzamura abandi bantu mukanya kari buze hanyuma mwebwe muze kuba muganira ngewe mbe ncomotseho gato yamwe muganiriza inyogoye hanyuma ngendaza kubangaruka uyu munsi ni umunsi abantu benshi baserebura ubwo ni tips nshaka guhereza abantu basenga n'abantu bizera Imana ni papa Isa buretse gato ndaje ndimo ndavugana n'abantu hano humura ndakureba ndaje mugarukeho humura ndimo ndavugana n'abantu hano ndaje mugarukeho hanyuma abantu musenga abantu mwizera Imana this is a good tips ni ikintu cyiza kuri nge banumva naki recommendinga n'abandi uyu munsi ni umunsi wa Pasika ni umunsi abantu benshi baserebura bakarya bagasohoka bakagira gute ariko ni umunsi ngewe nahisemo kugira gute gufastinga kugira ngo muture Imana muture Yesu mubwire ngo warakoze mu bihe byose mbayeho uyu munsi rero ngewe ubu ngubu isaha yanjye nagombaga kurangirizaho kwiriza cyangwa se gusenga ni iyi ngiyi Imana ibampera umugisha kuba mwabanye nanjye ni namo navuga ngo ndaza kuvaho nuko navuga ni ngomba kuza kuvuga nkajya gushaka akantu ariko that is a good tips ushaka uri umukobwa ushaka uri umumama papa umubyeyi ntako bisi gufata umunsi wawe ukawuharira Imana ukagira ntugire ikintu ufata ukavuga ngo uyu ni umunsi mpari Imana sinshaka nta bintu ndi bwivanga nta n'ibintu bibi ndi bukore nta nubwo ndi bugira ikintu ushyira mu nda kubera Imana irabikauntinga Imana igira ite irabikauntinga it's a tip that I wanted to give you umuntu wumva wajya bishobora you can take 2 days 3 days 4 days abantu babikora Imana ndabizi neza ko ibintu ndimo kuvuga mujya mubona feedback z'ibyo bintu ndimo kubabwira thank you so much for coming through thank you so much for being with us thank you so much for gifting us kuva mu isaha ya mbere kugeza
tugeze aha ngaha ndabashimiye cyane. Niyo mpamvu nawe ngo saa 12 nge nshobora kugenda cyangwa live ikarangira nuko I had to murabyumva. So ariko twungutse umugisha, twungutse ibitangaza, dufite Issa New Boy, ntabwo nkigiye ariko ndaza kuzamura abandi bantu musigare muganiza Issa New Boy noneho ngewe ngira uko nigenza hanyuma nze kugaruka nyuma. Yo Issa New Boy Yola ngaho mbwira rero, ariko ndabona usa neza, ndabona nta kibazo ufite, ndabona karatsindagiye. ewe gawe kukurusha wewe utekeye. Akaboko kanje kameze nk'akanyatu k'agashari, akaboko kawagiraga kamaga imbogo nshuti. Short time, this is a short time. Issa banzu rebe hano ariko ntuze kunanirwa, telefone uzajya uhindura, ntabwo urimo kunanirwa mu maboko se kubera gufatira telefone. Gagiye no gukenyuka. Narindusha ahubwo kari kagiye kugwa hasi. Ziragiye bird. Wayifata gutyo ntaribi, gutyo nabwo turakubona. Issa uza abantu hano hari indirimbo yewe data we. Issa Papa wandara gukumbuye. Issa Yola baba umbe nuramuka uvuye ahantu bagusize internet irava, uguma ahantu DJ yagusize uguma ahantu DJ yagusize. Okay, hanyuma mbere yuko dukomeza ndashaka gusaba abantu 400 turi kumwe n'abantu mutapinge screen, ariko kandi ndifuza ko muhereza ama gift kwa DJ Flix kubera ko yadufashije, yatumye tubona Issa New Boy cyangwa se Inyogoye. Hanyuma Inyogoye Yola umwanya nuwawe. Yola ngiye kukwakira ngiye kukwakira nkaho turi mu kiganiro, hanyuma umwanya usigaye wose tuguharire, sibyo? Uri muranyumva? Usiko nari kukumva. Wavuye ahantu DJ yagusize, wahavuye. Oya nahangaha. Okay, urabona se bidakunze? Uzamura akaboko ahubwo mukanya kara. Nari nabirindutse narebye inyuma. Umva ngiye kukwakira Issa, ndakumva. Ugu munsi ni kuri bona ntugomba kumpa pasika. Uyu munsi ni kuri pasika ugomba kuyinkaraga, nari nibagiwe. uyu munsi ni kuri bona ngomba kuguha pasika, ndayiguha mukanya, ndahita nkutamo mukanya, ndagutamo kabisa. Ico ni caca. Hanyuma Issa ngiye kukwakira, urumva? Ngiye kukwakira nkaho turi mu kiganiro, abantu bari bagukumbuye, hanyuma umwanya nguguhe ubanze ususurutse abantu bawe, urumva? Hanyuma ngiye kukwakira nkuko usanzwe ubizi kuntu nakwakiraga mu biganiro. Yaremkomi yago bad boy shata kula believer champion monster conqueror for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, aka boom fire. Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top creator number one baddest, I'm Mr. Energetic Man, alongside Issa New Boy, aka Inyogo. Rurimi rw'abazungu ndakapusha ruka. Akuzindimi pe. Nawanje ngavuga ururimi ntiwambonye mu gihugu cya Kampala
kavuga ururimi rumwe wagira ndikiragira. ariko se Isa kuki batakuzanira akarahure kawe koko? Yola Okay. ari kuramukobwa papa wa yanga inka n'igihugu. Isa sinabikubwiye ngo ujye hagiye gushya. Umva Isa. Nyumva nega amatwi. Isa nega amatwi. Ufite nimero ya mobile money? Urafite nimero ya mobile money yawe urayizi? Ndiko kumva papa wa. Ndazifite. Ugiye kutubwira iya MTN ya mobile money kano kanya bagiye kugutamo hagiye gushya urumva? Ariko mbere yuko bagutamo reka mbanze mubaze. Uracyari kumwe n'umugore? Turi kumwe. Mufite abana bangaho ubu ngubu? Kuva kwa munsi naramubwiye ndi bintu wagiyemo nubisubiramo mukonza jaje kubana na papa wanje mfata abantu jo nsigira nigendere niwongera kwahukana. Okay. Ari urugo namusizeyo. Banza wumve. Ndiko kumva papa. Amafaranga bagiye kohereza kuri no live Ego. Amafaranga bari bukohereze kuri no live. Uri muranyumva? Ego. Ndiko kumva. Harimo nayo umuryango, harimo nayo ugomba gufashisha umuryango wawe. Ntabwo arayo kunywa icupa gusa, sibyo? Nibyo koko no kwishura inzu. Kandi wibuke ko ahantu bagutumiye nibo bagomba kukunywesha. Aya ngaya bagiye kukohereza uraza ko yagira impamba wisubire Nyabihu mu rugo, sibyo? Nibyo koko. Bigenage twagiye 078 079 079 10 10 Genda na kane kabiri gatanu rimwe. Reka nyandike kugira ngo nze gukomeza kugufasha. Reka nyandike 079 10 Mwagize ngo imiriro ya Uganda nicomotse. Isa Yola umva. Ego 079 10 Genda na kane kabiri gatanu rimwe. Ibaruye kuri nde? Habiyaremye Jean Pierre. Niko mazina ganje papa wange. I missed you my guy. Nari ngukumbuye sana nanjye. Isa Yola nari ngukumbuye woka. Babantu wishe yanga gwanga yo mugisha jishite yampaye ba zitangiye kubaniga bari kuzigura boka. Posha rukara. Nari ngukumbuye woka. Kwizina cy'Imana. Nari ngukumbuye woka. Kwizina cy'Imana. Papa ariko na papa ningubona nzaguhobera imbona ngubona uzabona puse mva mu roho. Kwizina cy'Imana. Umva nimero ni 079 10 ibariwe kuri Habiyaremye Jean Pierre. Niyo nimero ya Isa New Boy, Semu Bagina, Fresh Fed Kigali, abantu bitwa ba July, abantu bitwa ba Maurice, mwese mu mutemo. Umva mu mutemo uyu n'umuhungu wanyu murabizi. Isa Yala telefone urayifite mu ntoki ku buryo nibatangira guta muzajya ubyumva. Telefone yo nginda ifite ariko yabaye nkishizemo umuriro kubera hano nabuze umugozi. Okay. Lafite phone ye. Okay. Bagina se mubikore Bruno Champ mubikore. Nimero ni iyo ndayibasubiramo ni 079 sorry a bit 079 10 94 rimwe. Isa Yala reba do ndagutegereje hahandi reba ubu ndagutegereje mu rugo. Ubu ndagutegereje ibintu byarahindutse Isa. Ubu ndagutegereje. Ugo rugo wajemo nanje naraha abaye iminsi mike nsanga ugo rugo urimo rugo umugisha dagapfushe ruga. Ugo rugo urimo Imana niho yagukirije amagaraga bano bantu bari bashaka kwica boka.
amena. Imana niho yanyirije, niho yakirije amagara yanjye. Isa urarenze urabizi amagara gawe narakurabuye. aho ngaho ni wane. Imana yanjye niho yakirije amagara yanjye. Yarageze nahabaye igihe pe. Cyane. Wabonye bimeze gute? Abantu batangiye kukwanga karakazazanirwa arakabura amata y'inka. Isa, umuntu witwa Fresh Fed Kigali yamaze kugutamo. Mukanye gushaka umuntu ufite kagacagi ka LG. Yego. Ego papa wa. Bamaze kugutamo, barimo baragutamo. Joni Chacho. Andika namba kuri screen. Okay? Nayandikaho gute kuri screen ya Ugumunsi. Mumbwire ukuntu nakwandikaho namba, nimero. Ugumunsi. Ugumunsi gwa Yago yandika kuri screen. Nyine mbyandike gute? Ugumunsi. Ugumunsi. Yego. Uri kuba papa wa? Ndakumva. Yesu kubera ko yarazi ko arapfa. Uri kumva? Papa wanjye. Ndakumva. Yesu kubera ko yarazi ko arapfa. Uyu munsi se? Cyangwa uyu munsi nibwo yarazi ari buzuke. Munsi turiho. Isa, uyu munsi nibwo yari buzuke. Nugupfa se cyangwa nukuzuka? Uyu munsi ngira ngo nibwo yari buzuka kazamuka. Yola. Oya. Okay. Ugu munsi nibwo yapfiriyeho. Ariko apfa yarabivuze hasize iminsi 3. Avuga ngo iki rero? Arabwira ati inshuti za nubwo turi gusangira kagakati n'iki cyayi. Abazanyica muri mwe nimwe ko turi gusangira nimwe muzanogonora. Kubera ko Yuda yari yaramugurije, Yuda aravuga ati mwami tubwire ninde. Ati nawe urabizi. Ati ni wowe. Atariko munywe kino cyayi n'amaraso ganje gazabatangirwa mujye ni keke niko mubiri gwanje guzaba bambigwa. Amena. Bigishe bahita bamunogonora ko kanya vamo roho umutima gwe gwose baragufufura. Ariko ugumunsi gwitwaga urupfu rwa Yesu niko mazina gugumunsi. Kuri Pasika. Isa. Ugumunsi Pasika. Nicyo bisobanuye. Isobanura urupfu ndakapfusha rukara. Izina ry'Imana. Okay. Hanyuma Isa. Pasika. Fata umwanya Isa. Isa uranyumva? Yola. Isa uranyumva? Urimo uranyumva? Ko ndari kukumva papa. Ngewe ariko ndakumva. Uranyumva? Yola. Ndikukumva. Urimo uranyumva? Isa. Igo. Urimo uranyumva? Isa urimo uranyumva? Jewe ntabwo ndi kukumva. Aho ngaho ndakumvisha. Narindimo kukubwira. Yola. Isa. Cyane. Narindimo kukubwira ngo fata umwanya ushimira abantu baguhaye amajwi gawe ndi kugumva cyane. Akaboko kananiwe. Igo. Yola. Isa. Yola. Isa. Narindimo kukubwira. Yola. Ngo fata umwanya ushimira abantu bamaze kugutamo. Hari abantu bagutayemo bashimire. Bakoherereje ku biceri bashimire. Nshuti zanjye.
ijambo ry'Imana riravuga ngo hahigwa bagiraga neza kuko aribo bazaragwa isi, naho igihembo c'abanyabyaha ni urupfu, barakapfa babatwikiye mu muriro abantu banga inka n'igihugu, barakicwa n'amata g'akabenzi barakazazanirwa. Okay. Urakagira inka muragakamigwa. Ubwo yabashimiye mutapinge screen tugiye gutangira kumubaza ibibazo abantu mwese mwamutayemo. Thank you so much. Imana bampera umugisha abantu mwese mwamwohereje ewan. Imana bampera umugisha. Isa ndashimira Imana ko yasubiranye n'umudamu we. Nizere ko nabyo mwabimenye, yasubiranye n'umudamu ubu bari kumwe. Ni umugisha ukomeye cyane. Hanyuma abantu mwese mwagize icyo mwohereza, Imana ibaha umugisha. Mbasabiye umugisha uvuye mu ijuru kandi Imana ibakubire, Imana ibongerere. Hanyuma munyemerere dufate uno mwanya tubanze abantu 500 ndimo kubona hano, 100 by'abantu batapinze screen tubashimire. Mwakoze cyane abantu mwatapinze screen 106. Thank you so much, may God bless you. Nanone munyemerere the best 100k ugure account. Isa hari umuntu ugushyira 100,000, hari umuntu ugushyira 100,000 witwa the best. Ubwo nugera mu rugo uraza kugura kawunga, uraza kugura inyama, ugura imiceri, ndashaka kugura stock kabisa, abantu bagurira imyenda, ibintu byose ubishyire ku murongo Isa, sibyo? Ndagusabye nuze kujya mu rwego ibiceri bigashirira mu rwego, sibyo? Ikintu uje umbwira ngomba kucyubahiriza kuva gura munsi byagenda kuva wava mu Rwanda. Nahise ngira ubwoba ngira n'intege nke. Kubera iki? Kubera ko babantu badakunda abantu bakundaga amagara babo baravuze bata Isa uzi ari n'undi mushizaho 20,000. Umva Isa, niba rero unyumvira, sibyo? Niba unyumvira, yego reka ngusaba akantu kandi uze kukankorera, sibyo? Yego. Iyo telefone ni wavuze ko yashizemo umuriro. Washizemo wallahi wa rasul subhanallah. N'umuntu witwa Kapi yagushyiriye 30,000. Umva nkubwira rero ikintu ugiye kunkorera, ikintu ngiye kugusaba kano kanya, kandi wavuze ngo uranyumvira, sibyo? Ndakumviraga cyane. Iyo telefone uyibike ntibigere uyikura mu mufuka, ikomeze izime, urayicaginga usubiye Nyabihu, urayicaginga iwawe, sibyo? Igo. Hanyuma ubone kujya kubikuza amafaranga uri muri quartier yiwanyu, sibyo? Nzabikorejo. Uzabikoresha amafaranga bagiye kuyashyiraho, uzabikoresha kuko Isa aramutse atangiye kubikuza, aramutse acaginza akabikuza yahita yanywera. Mumbabarire muyashyireho kabisa. Isa urakanyemerera ako kantu ko uzabikoresho? Papa wanje umuntu wanzanye hano mu Ruhengeri pe. Bamwitaga Muco, ni imfura aragukundaga nanje akankunda, yambwiye tsani ubwo ngwino hani Musanze. Nago turimo kukumva. Buriya Isa nago yimyutinze ra. Buriya Isa nago yimyutinze mwo kagira Imana. Isa ari imyutinze. Isa wakozemo nago ndimo kukumva. Wakozemo. Okay. Icyaka mfite pe ndava mu Ruhengeri rw'ibihunge ndimo wane. Okay. Hanyuma rero ikintu nagusabaga, aga telefone kawe kareke gakomeze kazime ntari biza agacaginga ugeze mu rugo, iti kiri bukujyane Mucyo arayiguha. Urabyumva? Mucyo arayiguha. Hanyuma na DJ Flix hari ibyo ndi bumubwire kugukorera, sibyo? Yego. Uburyo uri bugere mu rugo telefone yawe ukayicaginga, hanyuma yamara kuzura ukabona kureba ibiceri, sibyo? Uwo ninde? Choni Chocho. Uwo ninde? N'umuhungu iri kumwe ya musaza wa Flix. Uri musaza wa Flix? Musaza wa Flix. Okay. Big energy. Hanyuma abantu turi kumwe hano 600, ndagira ngo mbibasabe straight away mubanze mutereke iyi account ya DJ Flix mu 1,000. Ndongera kuvuga ari uko mbona byibuze hari amagift yagiye kwa DJ Flix. Mwibuke ko ibi byishimo murimo kugira niwe wadufashije.
yarari kumwe na Isa New Boy yaramamagara arambwira ati ndi kumwe na Isa kandi aragukumbuye arashaka kuvugisha ndabwira ni muzane abantu turi kumwe hano nababonye muri aba capacity nababonye mureke injari mumutereke mu gahumbi DJ Flix mumutereke mu gahumbi mureke injari mwanze mumutereke mu gahumbi Keve. Thank you so much Gaspard. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you. Umuntu wese urimo gukohereza gift kwa DJ Flix. Thank you Gaspard. May God bless you. Gaspard, thank you. Oviado. Isa mumukubita ama gift arajya abona ibintu ataza asobanuze. Mumukubita ama gift ara isa ajya abona ibintu by'intare bicamo azasobanuza ati ibi bintu nibiki birimo kunca ku mutwe. Mushireyo n'amabombe hariya kwa Isa. Mushireyo. Oviado, thank you. Ibi bombe bizakumbanya Muzarendo na FDLR bari byo banterekamo dagapfusha. Thank you. Isa urimo urareba ibintu barimo kukoherereza itegereze neza ibintu birimo guca ku mutwe. Ndabyo nkabona ibendera cy'u Rwanda. Hagira umuntu mwambika ingofero. Mwambike Isa ingofero. Mwambike ingofero abanza arebe ko nta mikino dufite hano. Mwambike ingofero. Hagira umuntu mwambika ingofero. Let's go. Gucanda bananga ikaje mu mutwe gwanje. Yego igiye kujyamo reba irava mu ijuru. Wabonye papa wanje we bari bangizeho ubwango bumeze nk'amahembe ndagapfushe ruka. Oviado, thank you. Nimwuzuze igihumbi byibuze mwuzuze igihumbi ubundi dukomeze nice. Mwuzuze igihumbi ubundi dukomeze yago the top number 1 yago MC wagwa nayi doing. Mwuzuze agahumbi mwuzuze impumbi Sano Michael ndimo ndakubona Sami ndakubona Bucura wa K ndakubona Rubangura. Thank you honey thank you. Oviado, thank you. Mwuzuze agahumbi byibuze Flix nawe aze hano avuga Isa reba ikintu bagushyizeho Isa ye Iguita kigenda nk'umurabyo. Bakwambitse ibintu wabibonye. Bari bambaye amataratara gariho Sifa, thank you. Oya ngiye ndetse abantu murimo kuba amagift ndetse ndabibasabye. Ndetse manze mwuzuze igihumbi. Nitwuzuze igihumbi kwa Flix ubundi mubone mu magift. Agahumbi kagiye kuzura. Emma, thank you. Sharon, thank you. Impumbi yuzure. Impumbi muyuzuze. Sifa Twizere, thank you. Wilson, thank you. Sifa Twizere. Enoch, thank you. Everybody, mwuzuze agahumbi. Indabyo wazibonye Isa, barimo baragukubita indabyo. Ayayayayayayayaya. N'amakeke yo kurya. Bari kumpa n'imitima zigiye zitandukanye. Tangiru yarye ayo makeke, bamo baraguha amakeke tangiru yarye turebe. Ewe. Bari kumpa n'indabyo. Barimo baraguha n'amakeke tangiru yarye. Mbese ubwo ngo ugiye gutangira kuyarya wayakura he wayarebera he mbwira. Nka data. Nagarirum. Thank you everybody, mwakoze cyane. Ndabona agahumbi kuzuye. Thank you. Hanyuma Isa. Yola. Ngaho mbwira rero, ngiye kukwakira mu kiganiro. Kwa kundi utangire pfusha rukara kwa kundi kwawe. Twabitangiye uhita ubivanga ariko tugiye gutangira nanone. Yadem call me yago bad boy shot akula believer champion monster conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, aka boom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot number one baddest, a Mr. Energetic man, alongside Isa New Boy aka Inyogoye Yogamo. Numugabo, wubatse, numugabo, bwemewe. Munyemerere tumwakire one and only. Yo, give it up for one and only Isa New Boy. Let's go.
twakwakiriye. Arangije aja amazi ngo azikoga ngo yoga nka nk'ifida, ndamubwira uzikoga ngo nza amazi ntiyahango ngogaje. Wazora kumbwira ngo urukubona ari ikibuga cy'umupira nuramukuramye njutiya. Ibirakubaho gende wigwarize. Arasimbuka amatembe no mazi ngo bang! Shwi! Mbona tisa ni yubo. Mbona amazi karamurenge ndavuga ha. Kibasirikare b'igihugu bazi koga marine mwaza koko kwari no gonoti. Ahageze kwari mwaza mukamurohora mu. Yahise nkubije ibidomoro 10. Reba kadakanga na guca baramuteruye basanga yanyweye ibidomoro 10 ndakapfuha. Mu mazi. Mu mazi ngo padimbuli amanuka nkibu yahinda paka kumuca abamari niyo batahaba na nuba bari mu Kivu ariko kuba batarakuzanira karahure cyangwa bakakuzanira koga nuziko Isa nago barakuzanira karahure ka ndikuvana papa wanje yola nago barakuzanira karahure ndebera wa mukobwa papa wanje bwira uwo muhungu agenda akakuzanira ngomzana papa wanje umvukunda ari kumbwira kaka Daudi kaka Daudi ngo kutakaza hano niho Yago yo Flix Yago nje ni mukadimani manyene gupostinga abantu bambuze okay. Banzu bikore. Okay. Ndi mukazi ya gaisa. Isa ihangane papa ndaje mu kanya. Hanyuma Isa ni